TV. Ketheka mutegerero TV ambirigire nwithiritwe na kiume gikiega ibwaga no tuba kuona kanya kugwatanira na unikire mubango jogima ni utonga jane otwe tukiaraire mantu jonthe jaja kuringithia ugima bwaku bwa mwiri gutigira uri na uturo bubwega na bujuri ni ugima oni bitagwa ntinyari kinywa tukianaro tukethona kagitaga kega gakwariria mantu jegie kumenyera metho jaku ukethora wina kiuria arani about okurukira 40188 inya kibugo imwe inyanya inyanya nkuruki no gwatanira about imwe kwa imwe gukurukira mutandao wa Facebook na kinya mutandao wa YouTube turi live kana imwe kwa imwe ndene ya studio chetu gorobana ro turi na giteo gikinene kwithura na umwe wa abisa ba health promotion kumakire county ya Meru kana thirikari ya county ya Meru no Ankaburu baka sana tubakona kana kuja korana bautwe kethe mutegeri ibwega ambeti no tubongwa togeni ringi ingukethia athikiri betu ba Weru FM no kwa kwithira bongwa togeni ringi nikenda twaraniria mantu yangi yakonie afya yetu na narua turenda kwariria mantu yakonie afya ya metho. Yes. Aya mbugandira tukwariria ugima bwa mwiri bwa metho fasa kwa niki kuri na gitumi kana we is it important kuthatiri na rware ro kwariria ugima bwa metho ntukana narua gitumi gitumite twenda kwariria ugima bwa metho narua metho ipati imwe ya mwiri na metho ipati imwe ya mwiri ni contribute ki well being kana ki utonga bwa ki afya bwa mwiri ibyo bitumite twenda kwariria mantu ya na twailela across population yetu ndene Meru County na kinya Kenya na antu rene na tumite antu batiche muno mantu ya kumenyera metho na in fact ukiakwilela bateona yaka ritho riri very important no turire o muno na rete mantu ya maingi womba kuilela kona antu betu bate concentrate na bamenya iu inya yo no part ya mwiri re batiri kumenyerwa bwega na kwina kinya mirimo eminge ira tutegete tukona ni uchumbura antu betu muno yari tukwithira twina kinya outreaches itukuchamania na antu baina mithemba ya mwanya ya mirimo ira yubachumbura muno na uki community so tukona ibo bweya kinya kwiya tukaraniria na twabeleza kinya bura bombikia kumenyera metho na kinya bura bombikia prevent mirimo ya metho ende ibyo bitumite kwithira kwibo bweya actually to concentrate na tu yakenda twa masisha mwingi bamenya bura bombikia kuriria mirimo ya metho tukiariria mirimo ije ya metho no tumijibwe na statistics kiri thirikari ntije ithe na chiriko chumba kwithira gikujirwa muno cha metho kiri ntura chietu imbije side imwe cia thirikari nkurukia ingi na muthanike mirimo imwe ira yumbikia yithirita yiki mwingi muno ekonie metho na wingi iyo ntu infection mirimo ya kuatanithwa ya metho na ira ya no ntu kwa gotheru muno yontu ira twita conjunctivitis iwe imurimo yukosa wani yanakia na muthemba yo infections na mirimo engi yontu cataract iu niyo ya no ntu bokuru muno baba ingi muno be bawata wa mirimo no ntu bokuru cataract na Kemiru cataract ni njereri yes actually njereri ni ya kiri antu bara kura muno we kuma miaka 45 witia na kinya ni wata kinya antu nabo kinya baba anake kumanite na thina ingi itha cha mirimo ndene mwiri kana inya kwithira muntu ithara ringwa kintu kama ya kiu na kwina mirimo ingi niyo inyayo yetayo ntu glaucoma niyo yanakia muno na yanakia na pressure ya metho kwina kinya trachoma kwithaira kwina kinya injuries we metho ya conditions mwanya lakini icho muno iratumbike tuona muno na wingi ndene community yes tutonye kiri ugima wa metho kana gutigira mtu na kumenyera metho ja watagwatwe ni mirimo je utwarikia kwithira mbuga
atukiariria yes atwanjirie mbuga na muturire jo muntu na te muntu omba kwithirwa agikaraga agekirwo gwatini kana akarigiria akwithirwa akigwatwo ni mithemba ya mirimo ya metho. Okay, obuto uambete mirimo ya metho imwiri na yuri na ritho iri watawa ithina oya echunji kira kingi kyonthe kya mwiri ukeya kwilela bubweya kuru kukeya kuringwa ikwata wa ikironda ona kinya ritho rikeya kwatwa ikikuringwa noriye na kironda lakini ukeya kwilela burantu bayuka kia metho ya baba ingi tutiona muntu ya na sibitari muno muntu kwiya kaua uni kwenda otegwa metho yakwa mbona kithia ya isasawa until rira muntu anjiririe wachua imetho kwanto bateja check ups rare very rare ko muntu kuireta for check up iu nio kia number 1 wira mbumbikia kuweta muntu na baterie uskirina wa metho yawe kanake yategwa metho yawe yakabwithirwo investigation ora muntu akwiya akailelwa kethira ina pressure kana kithati na pressure ko metho ni chunji kia bata muno nontu ikituma akinya muntu akaya na balance imwiri ukeya kwithirwo tina high side imanto ya maingi muno ya tukanga ukethirwo tikuona nontu ntu wa number 1 ibu tutiona inya birokaria actually muntu aina I'm sorry nontu kwina bo of course balusete eyesight yo na ibu ntu I really feel sorry for that although not to aningerenge disability is not inability but kumenyera metho nuntu wa bata muno kenda muntu atikache eyesight iriku kuona kura kwawe kuno ntu bontu kutegwa metho screening check up nuntu wa bata sana check up nuntu weya daktari no akuilele occasionally muntu no eya ita kaira daktari wa metho na mutege one kethira oti inyanjererie ikwambiriria kuma kana kethira eyesight yewe imbi ikamili nontu bamwe ba lucy eyesight bate kumenya ake muntu akiya wita kumbe ritho rimwe rite kuona yarira ringi kwa check up is very important uri untu kwa number 1 oya mirimo erengi ndira tukua check up mbuga turiga umaitazanga na mwaka niyo akana after umaita kinya ya ile mwaka even once it can be enough actually kinya rimwe mwaka is okay I recommended muntu akeya kinya rimwe mwaka kathimirwa akailelwa metho yawe akonwa kethira yatina thina lakini rero kuibwa ya ina thina kwika thina kakwiya kinyoke ya ita maita yakaingia no wiye kinya ya ile mwaka ukailelwa kairo daktari kethira kwibio kwenda kana kethia otibio kwenda so that is number 1 okay number 2 ikurira metho yaku of course kurira ikugaza kurira metho yaku yatika ringwe kurigeria okay kurigeria anything any kind of injury utukona kinya ukelua kithia ni iya kithia gwikantu ke yite no baterie ku move nontu injury kiritho ya cause mantu ya maingi kinya yo no irete blindness kana kura metho no na injury ra ya umba kureta thina ya turo witate uchumbura na no complicate kinya ka kintu kingi inya yontu ya cancer so kana kinya kantu ka ukumaritho kinya kethira ritura kantu kara inya wita kurutwa na kumenyerwa still ingarama inene na eventually ritho rira umba kinya reo kuya witate romba kuya kura no tupa injarira ko kurira metho yaku na njira ya kwetha gintu gitikaringe ritho no tu na reo very delicate ritho delicate na kimeru tu ni ikintu kithukanga na haraka sana kwa ni bwega ku make sure antu betu iba kumenya kurira metho yo na kinya rimwe antu ibarira metho yo kenda yatikarirwo inya irio na inya kwiba ikaira high shades sunglasses kinya that is very good no tukugia kwithira kwina riua riringi indirect sunlight nio kana ukia kwithira kwi into
bira ukwithire aba baithirakia welding bara babithakia welding iba baterie kurira metho yo no to that bright nini nio yaumba kuthukangia mbi metho kou metho ya baterie kinya yo kurirwa. Number 3 imirire yetu ritho bura tuire isehemu ya mwili oyerengi afya ya ritho oburo wenda kurukuria bwebo bweya inkua kuru muno but sehemu cia mwili cionthe ira imenyairwa kinyo kethira injara ciaku sehemu zote za mwili ritho no buri kario ya sehemu nyingi kithia ni ku develop ritho ire develop uoya oya any other part of the body ukona no ri ire bati kwithira ri na afya njia no tubu mirire mieya ina bia kuria type cionthe ira ina carbohydrate ina protein ira ina muno ke metho uka increase manyani na fruits no tuichithira china part ya bia kuria bira metho yenda na indikana tukurithora turekara karate muno kwina component ya karate kasehemu ka karate kabia kuria karera metho sana na muntu akona nkuruki kinya makuyu iturikomenda iwa makuyu nayo kenda turia kenda metho yethira yaitare yakiona bweya kwa uende manyani mithemba cia manyani mithemba ci ina vitamini E na C na bia kuria bira bina vitamini A on 20 carrots unaona kwa uende i recommended kenda antu bari ya metho yo yethira ina afya nkuruki na yethira yakiona bura kubateri apart from kinya bia kuria biu kinya rui no kumaipato kuria diet kinya rui na rui very important ro flash chemicals from our bodies na muntu akarea kumenyeria kunywa rui ikwithira na concentration ya toxic nini iwe ya to poison itura tumbikia kwithira tukiuma akithia kuria na mwiri na yo inya yo rira yukwita ongi yukuibwithia na yo yukubwithia cells cia mwiri na yo yaitade na you know you are producing chemicals ira na ikaria uflashwa iringwa irura ithambia cells cia mwiri including cia metho yetu yatithira ya ina afya njia na tukiaririo au gwikira into mwiri biro batere gwikira kana kwiona bio tubatere gwikira kuria kana gwikira mwiri kana kuria kana inyonyo ibothigara gintu kira kimboko gwikira eyesight that is iu ni imwe ya urankwiyite kuwa kwa avoid kunywa thikara sana thikara ni thukakia metho ni tuma muntu kukethira kwina raisi kuwatwa imirimo yonto cataract na kwe pati nya ya ritho ethuka kwi thikara yongwa ithikara yongwa so macula area ya ritho ni thuka kwi thikara ikandi generate no tupo effect cia thikara so no tupo kureka kunywa thikara ni another one key thing kana njira imwe inene ya kumenyera metho yetu no tukairira kuma kimbi ki cataract kana njereri na kinya kuthukia nini ire round ya ritho kou thikara icoco into bithuku bia wikira mwirine na bikathukia metho kinya methira tutikwari thikara generally itewu kinya ki afya ingi rekana na metho aki kinya ki afya mwiri wa muntu itwiche nireta cancers nithukangakia mauri na ritho ende yu mwiri wa muntu ni imwe ya target area ithuka kwimbi ithikara ritho. Out of curiosity kire umenyeri bobwa metho no tumbije
ntukwijia antu ibendere urembo muno. Yes. Na sometimes kwi urembo way around the eye. Kwithirwa mbuga tugiaka kainto rimunya tutije bithithitwe na eye. Gwaka ki waterline gwaka wiguru gwaka ki ntije umba kugata. Into bibinge bira bitumairwa kinya bumeta eye pencil, eyelashes, whatever. Kinyachio isi affecti metho yetu. Na muno chemicals imwe orokuwa tutichichi. Na chemicals imwe no kumenya omba waka chemical ina machuma cia muthemba ira ibwethagia ya mercury na into bingi. Na actually biu na bio kinya bio no bi affect metho. Ko kinya rira antu bakwenda urembo go rira anda sachimanto ya metho indado maka kinya bo batekua urembo ibure kwabu batekua urembo ibure kwabu lakini bakaua practice kuikaira kutumaira nini ete na inya muno kithia chemicals you I don't know how much nada to mbekia ku check imanto ya yau maybe kuilelo kona component ira chitete ibwethetie biro kwenda waka kwa ukaka watumira kintu kira kina mild chemicals ende muntu nabaterie kuthoma na akona imbibio bio kwa itete otumira kinya into bibiero yontu bibio tura some of the product ira chiutura imwe injaro chia kwaka yontu metho muntu nabaterie kuilela na akona kithira ite na chemical strong ira chumbikia kuthukia metho. Namba 2 okay waka kantu kaigwa yontu kaina muthemba yo allergy. Immediately no baterie kureka nako. No ntukantu kwa definitely kakaita na kathukia ritho riaku. Ako thimo waka ino thiu ukona tu kwe kintu bio kuthukira. No wakire waigwa kaichinesi kinya nini ukaigwa kaichinesi waka a new product no kaigwa kaina itchiness no baterie kureka ako no tukauka kuthukia ritho riaku. Yes. Itwaririria riua ini tutariria tiri. Tutirariria tiri. Tiri ntije kethera ino gwati bunene. Kinyayo tiri ino gwati bunene oya riua. In fact kinya sunglasses on glasses when you prevent kinyambi kinyayo tutiri cia prevent nyariua ya riu. Nayo kumenya nyaikirira muntu itha kumba wa fondi no tutuke kwilela antu baba ingi tika kwende ba fondi into ya biu. If you can do it no to ni tatia ni umba akwa ni u protect ritho tika tukue lazima kukaru no to generally metho yetu ya battery kwitha ya open and ruko kethra kwina excess sunlight excess dust you can still prevent your eyes. Number 2 rira u protect ritho riaku no kumenya nario kwina kintu kingi nakio kwendete tu discuss kikyo utheru. Utheru kia kwilela ya kwina mwe temeru muno kwina mwe kwithara kwina cases cha trachoma sana. Na trachoma ethuka kia ritho kabisa no tukwambi kwa scarring mwaka. Trachoma chigithe ina ritara kibiru tumbakwero. Trachoma no go tumita na kimiru kwiringe waigwa kweri na I don't think lakini tuturakua ngania kana so aina trachoma kana area fulani ina murimo wa trachoma. Kwa hiyo trachoma uterie twara kimiru ringe kumearia trachoma lakini trachoma imurimo yuri yari ithori kare ari karuta inya kinya tu nini njwiri cha ritho mwakari kaya na kironda kira kia tumende njwiri unya ikare akuma boya cha ikoja igakumana bwandene na no tuba gukuma bwandene ya umba kure inya ritho muno kironda kira na ya ta metho nayo nio na wanara kutino theru bubweya na kinya ni cases imwe yonto cha conjunctivitis imurimu wa conjunctivitis wa infection nione ya no tuba gwita kwa kurema kuthamba metho bweya. Kwa hiyo theru ki metho kinyabo very important. Na kumenyeria kura antu betu bamenyerete kuthamba arukiri metho.
nontu maybe nontu baukira metho ya titite ate ya titheri bwe ya nontu bakumama tuku otat lakini utheru bwa metho ubaterie ku practice more oftenly kurukie rukiri rurantu baukira baidade bakathamba aki kinyarira wauma tirine no baterie kuya ringi ukaringa rwiro ku nambi na ruwe kenda kithira imunwa yanuka na kithira itirire lumite nau ikalumuka metho yaku yakethira ya isasawa so metho utheru wa metho ni omwe oya utheru bura ya baterie kwake ya matheru oya bira bingi byambi yeah. Speaking of munoga important kana gitumi gya kuthira muntu akimama buga akangania toro kiri ugima bwa metho nimbije kinya kwe antu bakwata stress bakarira muno no kumenya kurira naku ende batwirire metho ria zathambagia metho true lakini kwe bo barira aja kaimba kumama wetu kwariria mantu ya kumama kinyayo ipointi rengi tukuyite kiriyo kumama toro i very important ki metho injirenge kumenyera metho it is recommended ketha metho yaku yanuoka boya mbeti no baterie kumama 7 hours witia ukaremwe kumama mathaa yau metho yaku yatithira yanuokete boya bona na kinyayo injira ya kuriria mirimo nonto munwa kinya ukethera cells ingi cia mwiri kana mwiri yuongwa yunoi iyo attract mirimo mingi muno lakini kinya metho nayo yakethera kwithira ya noi yatekuruka bweya no ya predispose ke mirimo no bweya kawato imirimo mingi no bweya tithira yena immunity kwana ya witate ya kurira mirimo uno ntupontu bu ibweya kumama toro enjia ukaurukia metho yaku yethira yo kari na munwa ukwethio strainite muno yakauruka ukayaurukia mathaa ya baterie kenda rukirine yethira ya itite ate yanuokete then ukethira urukitie metho yaku kuma ke strain yu kumya neto mainya muntu akayana cataract kuno tupontu muntu na baterie kunokia metho yaku so that is why it is very important muntu akauruka kia metho yawe ukareo burato uwa ukathamba yakethira ya theri na wachoka wayaurukia na inya wayarira so those are some of the areas ira tumbikia kinya munwa na yuyo kuyania na screen ukakwilela narua kwina thimu itutumira na computer na weroja bubu tumuriki testimanja babu imagine ukethia kunirite stima kuma rukiri mwankoro na thimu nobu na metho kinyayo no ya kunwa na ya baterie kurukwa so utaalamu na kinya daktari bariwa metho yaku ya baterie yani screen time itariro kwithira ukilela screen kana computer eku ni baterie kwithira ri nini ukanyia nyuma ya 20 minutes at least no baterie ku break that ukambreak kuilela kutega kurao utega computer sana ukambreak at least ukailela kuraya uma ke computer every 20 minutes no baterie ukiria kiongo at least ukatega kuraya watu tu kuilela lakini babu ni utega watega kuraya ukailela kurara ya kuma ke computer na that screen riwe de metho yaku yakona na ara ura kwethira at least you are now no kuilela the normal site embije thimu iria nyingi smartphone na kinyinya computer chitha chena options cia kunyia weru yes na gwikira option ya eye comfort ende no wigire eye comfort kendo ta strain muno riro kuilela screen yaku aya eu ni only contribute nyayo ke kwithira kuwata yonto cataract ya yu na kwithira metho yakaya generally yaumba kura na mpuino ntu bwa kwithira ya strain ira nyeto maendo kawato ukethira wina
wina thina ya cia cataract. Aya tukiariria kumenyera metho mbije kuri antu bendete muno kathina gaka boigwa ke metho jage kana metho muithwa kana igwa jate kugwa bwega antu babengi bamenyerete itha kunywa painkiller kana inya kugura eye drops antu ibeta muno over the counter bakagura eye drop kugeria kurigita mathina jara jonde ja metho inyoti jariko ende ketha kwi mantu yange ya mathuku ya rantu bakuibwetheria ikwita through the counter either kunywa ndawa cia kunywa kana inya cia kuikira metho antu barita bakamisusi ndawa ndirokethera wina thina yongwere baterie kwa ndawa era itikuria no tu non develop resistance ndawa chiere misused ciatuika ende utigo chumba kugwithia then nukumya nithuka kinya mwiri oburo kunywa ndawa era kwinwe wite kathukia no it is not meant ite bateri kwithira ria buroko ukugwithia uti murimo uyu prevent yamba kwithira uti murimo uyu prevent ikaite kathukia mwiri yoku out of that no develop condition inge no tukwa ndawa iro kunywa ite bateri kunywa rwambi ndawa atwite kimia kithe kwi kintu kithuku witumira ndawa imetho kaba inya maybe riu kumana kiune na tutikuona kana ukumana ndamune ya eta ya ikagwithia mantu era yati lakini ritho menya kari rikura antu baba inge mbete ibatetwe metho indawa cia kura na in fact bubo tukwita tukira antu it is wrong wita kura ndawa out of the counter no tukinya waita wa ira yontu ndawa icia wina ndawa irio inthuku muno iwita waita wa ura ndawa we ya waikira metho ikethia itha tulonda na ndene na ikathukangia metho buru kuno ntu bo kwita kura ndawa no ntu tithimi me daktari u atamenya condition yaku ni iriku atamenya ntu eyesight yaku ikura nimbi atamenya metho yaku kinya extent yambi ya kuthuka ikinyite aiku koguo itawa ura ndawa ira omba kwiya wamikira instant metho yaku yakaura ntu aya mibwithia so recommendation ni wite wone daktari kenda menya thine ku yoyo ngwani iriku na kwa the right drug yes kinya ntu ibatete twana two metho bongwa muntu aita ona mwaka na kaina thine metho aita tu through the counter kaira daktari yani bana bo bendakia antu betu na wibendere mbeja bakulukithia itu no ntu barita bamwe nya ukona muntu na akuya akwira na kwenda ndawa metho na wa mwenderi that is very bad. So even our people who might be selling these drugs out of the counter na akenderia muntu utina prescription that is one of the biggest sin that they are doing. Yes, no to kana kamuntu omboka tambi kaumba kuria kura metho ntuku but ora ka kwenda endelea no kwa metho yara kwendelea witaja kuthuka complicate and eventually inya along the way antu amwe omwana oraumba kurambi metho na no ntu bakuria kumenya na no ntu bantu bangi nabo kwenda either utonga kana mbeca ciaraka that is very wrong na itubaterie kurekana na tabia ya una practice ya itibu yes kwi untu bumwe antigwetere kira twaraire mantu ja kwigemia na kwithongomia kwi antu bagwikira contacts mono na ntikethere inyore thira muntu akigire gwikirwa contacts kwitha kwina struggle imwe nuntu number 1 mbije kwina hygiene rio kwarairia nuntu kwi muntu mo kagwata contact kare ira cia beauty ni cia ingo chiona ibo gwikira to lenses to gwikira to lens yes artificial ira tukwenda muntu aikira well some of them baua nukume kwa hicho recommend wa daktari na waikirwa kau na ka recommended
kinya daktari maybe aumba uchalira ekakala kara wewe ngwa maybe ukenda lakini yu menye yu treatment okay akwithira otina thina metho ewu beauty it's in beauty but according to me that is not your natural high. It's not your natural high. It's something that you have put. Na of course ichaomba kuya nambi na some omba kuya ni na mantu yangi we yatevu na risk. And well kitha in daktari we will always recommend the natural you. The natural you is very good unless you have a problem you can still put that. Lakini mbuga tuge mbuga mtoro gugwikira nethro akimenya nata akuthi akimenya ne ata wita no to with the time you can no wethire inya rembu abageo ya muntu akailombeka wengwa akailombeka wengwa na ati kumenya how to put it. Yes, maybe the size nukuona inya size ya ritho ni ono yaitanirio nabi na that is lens. Now okay awekire nene ki ritho ryaku Retile daktari weya, don't you think it will have some risks? It will. No, to ritho ryaku again, they are strain. No, to ne ikane ne. Number 2, kake akwithira stiro ikani ni renge is a problem. And kaba uke akwithira no wekirwa kantu kau. Itaki muntu ometho, daktari ometho, au tegene no ne ikai kukaumbikia witate, umbikia wikira. Haya, ugiba kuba muthiambuga mbere tumaro kana okay untu bonke na bo mbekia kuwa is itwariririe mantu ya exercises mwiri yuonde beti iyo kwenda exercises ukari yote kugwithia exercises mwiri kinyako yutumba ku uchiara cells inge cia mwiri kenda yuita yukithongoma no kayuita yukithukanga na itwiche very well exercise ikintu kia bata sana ikituma mwiri ukari fresh kinya metho no buo no to kwa blood flow okay awito katithia exercise yani kinya ndamu ni tembea hapo ya mwiri na all parts of the body ukipitakia exercises mwiri yuonde wikagwa kanya no ti onda mwira fresh blood na mwiri na ndamu tembea hapo ya mwiri ne ini untu wa bata muno ko kinyarira tukugwithia exercises metho yetu yatethuka muno no tukinya ndamu nio yakinyithia yani mwiri wakinyithia ndamu inya methoni na out of that ritho inyaro rika refreshed new cells ika created na nara kinya kukethira kwina cells cia metho ciukua na chikaita ika rejuvenate. Now it's good anto kugwithakia exercises obura to recommend exercises ki either muntu na kwenda mwiri yu ata inya no ntu na anurite muno na kwenda yu itaungi kinya metho nayo no tu kwenda yaria ya ina afya njia ko exercises is very important. Yes. Ai hatutirikia ukabra no ntu pamatha wega no tupakona kanya kuja kona. So thank you very much. Ndi batu tukethira twi tariki 16 kukethira kwina show irekethira yinara na nini show ground Gitoro kuma Gitoro on 16th na tukethira twina madaktari bara baitimiite kumenya mathina ya metho na in fact bakethira bai daktari ati umwe madaktari babaingi muno bakuma MTRH na bara bangi babaingi bakethira twitethana kiabo within Meru County na kinya partners betu ku antu beja ku antu ibeye antu ba Meru ibeye specifically tukweu ikethira iri ya kutega antu metho no wina thina madaktari bakethira bario bagushughulikira na kinya kwa refund to the right place tibitari ra umbe kyo shughulikirwa kwa antu betu ba Meru karibuni sana kituone kiu ketu kya gutega mantu ya metho 16th na Gitoro na ara kukethira kwina show. Asanteni sana. Ai bega sana no tubakona kanya kuja korana ba utu ni Ankaburu ni health promotion and then
ya county ya Meru. Ndetagwa ntiyari kinywangu chokere nkatho chomwanya ni kuona kanya kugwatana bautu maka kiumia kiu kingi thora kagita gake gajo kari mubango Njogi Mani Utonga.